Okay guys, Happy New Year kado Honda. Lapan Kan kimia kado. 2020 ka last video lo. Kali mah last ini bangke ladang rong mau bilang karbikur kok kepat senang lain mun lajo. Kepat tu bang nak lang mun tuh non bang ya. Kucing bang ada. Arling tadupik. Alang yo la lapu ba di Jirpo la ni bhai la ni bong lo ni korte lo pan bang ini bang erong bina pun lang plon ni tet lut nang di ba kira erong te pini video tu Break down my walls, you know you got me standing so tall. With your love ain't gonna fall, because you see me right through it all. With your love okay guys ini last video semar lo ya Kan opini ini tum tok bi pen. Lapu ko mion la tum ha. Terang pen tok bi tum la mana di last lo mana ending lo mana tum tok bi tum bom lo non mana ko so ni no mai go mai tum lo. Sa hai sini dia lo. Asli tum stame bakso jena so prang lam ko so prang no pen ke ni sela stame do tum alang ni pathara ni sela. So tum mo la. Pasalain mo link lang description Description lo. link description lang dulu damo subscribe damo पर के 2020 bang last video lo lasi semar lo ya anpar karbikur po lada ke patsu lasi gelang lo ajar lo lapan ining da ceparong lo ya lasi na video bang lang do lapan interesting pic la prank bang La ko channel stame tum subscribe today. Cepat dupi kalang li. 1K lang ni pero nasi pancang lah di subscribe kom pi stame. Ni sudah dah tum. Check out tum tha. Lang me. To पर bang non bang one time si pachong nang pudi Last time pachong no na tum nek tek gola ni sini lang tu full video lang hilang tu lang tu last time pachong no na stame. break down my walls, you know you got me standing so tall. With your love ain't gonna fall, because you see me right through it all. With your love Leo non bang patda makla lo ya non bang itu bang kamera jauh nang ni pergi jualan lagi jualan ada jualan ya ceng jualan with kino your love. video bang share nang like video nang like thanks